ngicela kona vele ngasemutaka ngopfu hlokweni Diamond bativa na ibike bona hlangana kahle na malungana na David kusuka Nigeria fika bandla simirwana ra my number wa bathe bangirenda futhi kahle kube na simira ara imbela ri yachivela ngarna David karna simira my number 1 Diamond Platinum South Kazonga 9.4 kuthiba mthini bekaza FM Kesila Moskisi bativa na ina Shila Kazonga 10 minutes after 6 o'clock bramina ngin basalana bativa na ibe yibuya Ufukile DJ Brian. Nifukile njani Brian mina? Nifukile na mina. Amoskisis kambe sibongo shayini man. Ay maluleka. Hayi maluleka. Nakutsana maluleka yena. Ay uyito maluleka. Maluleka yena. Okay. Kutaba makasa. Okay, amoskisis. Ida idwara amoskisis Brian mina. Utubita bantu. Ya, idwara amoskisis. All right. Angavulanga loko avula Makasani man. Emakasani ne. Aku amkela muyingiseri wa mina eka mixolosa seka 12 minute ku bewara le ya tsevu ishile eAfrika Dzonga. Ya loko uri edorobeni nkulu ku fana na eJoni u kota ku swivona leswaku loko munhu a yorwe yen'wini khari yena vanhu va pfukile va twisise mhaka ya tsalwa ku ri ku dyiwa swa nyuku va ya emasin'wini hi siku ra wena na wena muyingiseri wa hina eka mixolo saseka n'wina mi nga le tindleleni hi famba na n'wina mixolo rixilo wa tiva a ku hoxekanga nchumu anaka va ri vutlhari bya mhangela hiko ku pfuka nampundzu ene ndiyakosi lava pfukaka nampundzu va kota ku kuma swa kahle n'wina mi nga ta pfuka serixini mi ta kuma se hi hetile swa kahle ti hetile vona ya barumzini brami ya namtlha ni pfuke kahle ngopfu man ya kwendeke nanchum wo tibyela ku ndla ku kahle na munhu leswo swa ku he's got it all this morning kumbe she's nana munhu wa ku sungula ku vulavula naye i security kwala loko ri ndi vutisa malembe kasi swela ri yo futhi disaster leyiwani yona ya mahlweni la SABC handle ka swona Afrika Dzonga tokota xinyami wa tiva mara gezi ri ko hava ya Afrika Dzonga hayi gezi ra hlupha stage 4 lexi hi nga xi vona tolo xi mi khumbini vayingiseri va hina wa ta ni pona hi nkarhi no ya wa le xikarhi ka awara ya 5 na awara ya 10 vhiki ri nga hundza namuntlha wa ndiba na majambu namuntlha ni le xikarhi ka awara ya nhungu na 10:30 se swi vula swa ku ni ta va na 2 hours ta xinyami va Eskom loko va vulavula tolo va ri hi nga vona va tiyimisela ku endla na majambu load shedding va nga kavanyeti mabindzu yo tala lava tirhaka tisaluni va nditwa la tindhawini leti ku nga hava ti-generator ku ri swi va kavanyeta njhani ka mabindzu ya vona kumbe lava tirhaka ku sweka la ku nga hava na ti-generator ya lava tirhaka va tshembele eka gezi va swi tiva swa loko ri famba na nhlekani va kavanyeteka a swi antswanyana leswi swa awara ya 17 ku fika ka awara ya 22 kambe va ri nga vona hi ku famba ka vhiki kumbe xani swi hundza na kokwalani loko xiyimo xi nga antswi Afrika Dzonga wa tiva mara a hi serisaneni ntsena loko hi pfa hi ri kuma na hina so vonini i kotara ku bewara leyi atse muyingiseri wa mina ku amukela namuntlha vanhu va tsundzuxiwa hi vuvabyi bya high blood hypertension day namuntlha swilo swa va Dr. Muyima leswi kasi va vuya rini ta hi byela so le garage bava ka hina hi to vona va ku ga ku ri wa vuntlhari ami ku mitlharihile ne bona ya mara ntiso kona i ku namuntlha hi lemukisiwa hi vuvabyi lebyi bya blood pressure high blood pressure kahle lava nge 46% wa vanhu lava nga na high blood pressure a va swi tivi na ku va na yona ya kambe loko u tshika u ya dokodeleni u twa swin'wanyana va fika va ku vekela lexiya va xi pompela lexiya xa ku ya ximanya loko va karhi va xi pompa wa xi vona lexiya Bravini ku nandzika loko xi karhi xi manyamanya loko nga xi tivi hayi u na luck wa hanye kahle ku nandzika mara Bravina va xi pompa u twa se xi ku manya va xi pompa xi ya xi manya u twa ku nandzika xima wa twa ku nandzika xile Afrika Dzonga a hi kambeleni wa
hlayiseka emagondzweni mixodo na DJ Soul Crusher. nandzika magondzweni ya manyamanyiwa na hina tatwa ku nandzika a swi tshama swi twa hi Soul Crusher wanyile swiriwe yi wanye kahle na like loko bihe emirini va ku languta hi xona swa boha va swi tirhisa musi lama nga hundza mara ku nandzika loko ndi ku vulaka wa ku tsundzuka Soul Crusher loko xi kha se xi ya ximanyanya u twa xi ku manya ku nandzika phe vela emagondzweni ku na movha leyi nga yima le N1 northbound emahlweni ka 14th Ave ntila wa xihatla ka mi yi tekile sweswo swi endla leswaku vana ku nonoka kasi loko mi ya tindhawini teto chayela ni vukheta mi karhi mi xiyaxiya loko mi ri na swin'wana ma yi rhumela @Munghana traffic DJ Soul Crusher #AM traffic fita pole alandzela muyingiseri xikan'we na maxelo ka siku ra namuntlha 16 minutes after 6 o'clock hi ndlela lewa i bari TNS va vula sweswo ri xile Eka Munghana Lonene FM. Mafambandlela. ta maxelo Afrika-Dzonga ti yimendlela ka siku ra namuntlha tindhawu to tala vhele hlamusela leswaku se ta titimela ku fanele Mpumalanga rhanga kona tona ke Mbombela 22 Emelo i 16 maximum ya kona eMalahleni 20 Standerton 19 kasikele Skukuza 27 Bushbuckridge 25 Secunda i 19 kasikele Mpopo yimendlela le Polokwane 21 Phalaborwa 25 Zanin 23 Musina 26 le Phalala 23 Mukopani ile ka 22 kasikele Chiramba Mtale ka 23 Giel ka 25 Makhado 23 Swatanele Thabazimbi 23 kasikele Twando ka 24 All Days 25 Mokgopong 24 Swatanele Fitakgomo Tshwaremotho 24 Dendron ile ka 23 kasikele Moleji ile ka 22 ile Simashele vele a xifundisa le Mpopo yanga vumzwe xisona ayiboni Gauteng yimendlela leyi Pitori ile ka 20 Johannesburg 19 Swatano Fair ene Thembisa na Soweto i 19 kasikele nangotona ku Melaini a Northwest Klerksdorp ile ka 22 Swatano le Potchefstroom kasikele Mahikeng ku 20 Rustenburg yona ka 21 Vryburg ile ka 22 ile Simashele ka sukura namuntlha nga vumzwe xisona tiko hinkwaro kumbe laha Munghana le FM nga ntisa kwala kunene u fika ku nga vi na ku kavanyetiwa hi ndlela leyi kambe sweswi Wena usibona njani? Vota. Eka Twitter @Phaphama MLFM. wa tiva a ndzi tshama ni vonala va weather forecast va nga tsala ku fita kgomo u tshware motho ni kombela u hi tekela xifaniso u hi vekela xona ka Twitter hi la ku vona ku va tsalini hi mpela wa SA weather va ku fita kgomo u tshware motho o tshama vona matsala ku ri Phaphama malaji wena a ndzi swi vona na so sensiki kasi va tsala leswaku hikwalaho u nge fita kgomo u tshware motho Fitakgomo fita kgomo va yi tsarile yeah okay u tshware motho yeah halala brami Wanitwa. ku khomi wa munhu Aradza ku khoma vaongori na madokodela nakutwa va ku huta hi vona anti ku miehlekete yini me ndi vula loko va ku pfurisa nomo va ku pfula ngopfu va vona madokodela mara va tiphina nkarhi wun'wanyani me ndi vona nga ku va hi vona na leswi a fane va nga lavanga ku swi vona huta hi vona hayi nda ku rhumela xifaniso xa laha va ndzawulo ya swa vurimi va nga tsala ku ri fita kgomo u tshware motho i va vurimi ku nga ri va maxelo i ndhawu a ni loko va themendela ndhawu va yi fika va yi themendela ni vula ku va vurimi va yi themendela Phalavuro malaji ka tindhawu hinkwato wa ehleketa phalavuro mpundzu lo minjhani phalavuro kambe hi khoma hi xondzo xi na phalavuro 92.6 na yona ya 6 khoma kumbe 92.0 ya Hoedspruit yeah alright Twitter poll yo saseka swinene wena na murhandziwa wa wena makhomela na riqingho wa khoma riqingho la murhandziwa wa wena i Twitter poll ya hina eka siku ra namuntlha eka A ina a hi tumbetela nchumu eka B hayi cellphone ya munhu un'we i biya yineleyo eka C mena yiva mara ni languta ene tshembekani loko mipfa mi yiva mi languta votela nsiyeleyo mi tshembeka vayingiseri va hina community ya hina ya kahle ngopfu eka D a ni lavi ku famba ni khunguvanyeka mina hlayiseka emagondzweni mixodo na DJ Soul Crusher.
emagondzweni mixo lowu va ri bohini ku na ntlimbano loko mi ri R71 loko mi suka le aka traffic circle ya ku nghena edorobeni ivi swi famba swi ya le a mother traffic circle na ku ya le a Serala View kasi sweswo swi endla leswaku va na ku nonoka lokukulu suka nkarhi na nkarhi loko ma ha ri kaya kasi loko ya eJoni hi kuma ku ri movha yi yimile le N1 northbound emahlweni ka 14th Ave tela wa xihatla wu kavanyitekile swi endla leswaku va na ntlimbano lowukulu ku na ku nonoka loko mi ri na swin'wana yi rhumeleni at Munghana traffic at diesel crusher #AM traffic swin'wana mi nga swi rhumela ka vele 0712659860 kwala mi rhumela voice note mi karhi mi byela ku mi n'wi vonisa ku yini John Wisto salad yo kasi munyu lowa wa yini se ya u khome na munyu John Wisto yi bara Hi tsavule nsuku emakorweni. Ivi ku hlayisela wo. yi endliwa henhla ka treadmill video ya kona vele wo famba so u hleketa ku ri u famba nhoveni kasi hayi ku endliwe green screen laha ndzhaku ka yena ivi a famba henhla ka treadmill a nga fiki ndhawu ya kona wo famba ivi a makume ka video va komba ku ri hayi lowa ntombi u famba henhla ka treadmill a ku heteleleni vutumbuluxudzotana bravina bona siphokazi ya maqala brahim loko tlhelela ndzhaku kambe ka matima ya languta ka siku ra namuntlha ndzhaku ka leswi Leyi i n'hweti ya vatirhi. Tirha. U ta dya swa nyuku wa wena. I n'hweti ya vatirhi. Tirha. U ta dya swa nyuku wa wena. Munghana lonene FM. Makomba ndlela. ka leswi nga ndzi tsakisa ka matima siku ra namuntlha brahim i mhaka ya hungu ra Idi Amin ene ya ndzi tsakise na hi leswi hi nga swi ku yingisela bolo ra yena kumbe hungu ra yena loko ka karhi a vekiwa xifuwo Namuntlha eka matimu. Eka Phaphama. Thank you very much, ladies and gentlemen. Thank you very much, fellow officers. Thank you very much, friends, relatives, and distinguished guests. I'm so happy to see you all celebrating our country's liberation. Thank you very much. I'm a man of few words, but I must say this. Uganda is now a free country. Thank you very much. Ugandans will now be free to discuss everything. Thank you very much. My government will not tolerate interference from politicians while I am busy rebuilding Uganda. If you try, you will be defeated. Yeah. For I am the world's strongest general. Ask my soldiers. yeah Ask those who have had the honor of boxing me. Ask my wife. swi ri loko u lava ku lwa na mina ni vutisa nsati wa mina u vutisa na va ri nga lwa na vona na ba mina a swi nga ri right 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 ko ku ri xiteyini xipisi xa kona hi vona karhi mina mina xa hlekisa xi ri kwala henhla ka stage xi now a point xi ku komba hi voko tana na sweswi ina Yo. na se swi vona kwala SABC oye kambe ka ti-line talk eya ha mara hi sweswi vulavula hi Idi Amin ntsena brother speech lexiya loko xi ta ku fika makumu na dlaya ku hleka xi namba mina ask my wife vavutisi lava nga tshama ni va na vona ku ri I box them that's why I'm the world's strongest general hi vulavula hi Idi Amin wena muyingiseri eka siku ra namuntlha ka matimu hikwalaho ka ku hi ti 17 ta May hi 1925 a tswariwa Idi Amin. loyi Idi Amin Wow, loyiwani i president wa vunharhu wa Uganda ndzi hi vulavula yena nkarhi lowu nga hundza ni ku ri Kwala a dana ka swa matimu, ne? ku ri a dana nyama ne eya vanhu situmeta yo okay a nga toloveleki brother ku a nga toloveleki loyi a ri swivumbiwa swin'wana hi ndlela yaleyo brother n'wina mi nga pfuka mixo lowu wa tiva mi tirhisa chukele loko swo endleka swa ku u chele leriya ra Ulet ya hi siku leri fanaka a ku ri loko Mr Ulet a velekiwa vito ra munhu vito ra yena vanhu a ngo nwa mani
wa dyiwa balekela sweswo vinyi va chukele ya le Yep, you let to velekiwe hi 1838 so yeah chukele A leriya ri nyika vito ra yena. swi swa ku loko a vo we sweswi u ta na mhaka ya chukela a hi to records ida so u kuma ku ndzana ra malembe laya taka ku cheriwa na chukele ra aka records. records u nwiwa Ih, bravi bravina. u dyiwa bravi lomu ka n'wana wa mphungu mpundzu lowu vona okay Yeah. a ku ri 1838 loko a velekiwa Bosch bakela vele Sugar Ray le na dina vele vekwa siku ra namuntlha le 1956 eka matimu vele swin'wana yini bravi nga swi vona ya Rolf Meyer a ku ri loko a resigna tanihi xirho xa National Party Oh, yeah. laha Gauteng na tanihi xirho xa palamende hi siku leri fanaka hi lembe ra 1997 u ve a sungula vandla leri ra UDM na kumba Bati Holomisa neti andri mavandla ya lamaya ku sunguriwa hi swifafa loko swifafa swi va yingisela Phaphama Breakfast bra utheni lo uthi Phaphama itheni utheni Phaphama wa mativa mavandla ya ku sunguriwa hi swifafa eka malongoloxa kwala ko va rin'we ri pfumbaka Donna Sama bra mina loko matimu ka siku ra namuntlha twana oh man u zanga nyika na hot stuff why it's hot stuff you man they want the woman in me la ka risimu leri ni rhandza loko ku feel your breath Yeah. caress my shoulders Oh, man. Twana Twana wena wena. swi sexy bravi eh a tiva da kwenda ka yini Donna Sama ka siku ra namuntlha bra matimu ya rini ka yena okay yeah a hundza emisaveni siku leri fanaka Donna Sama hi lembe ra 2012 oh yeah ya endzhaku ka loko a xanisiwe hi mfukuzani ya hawu a ri na 63 wa malembe Yeah. loko a hundze emisaveni ku ri ti 17 ta May hi lembe ra 2012 ya loko ntokota vunanga bya yena ni ri ka phati ya kukumba Juma Swanganyi va ku u hi tlanga na Donna Sama he halala hi man thanks Donna Sama u n'wi tiva Debra hayi ka kuleka swengisa ku ri kahle nkarhi lowu taka loko va ku rhamba va byiswaku ni kombela va ni rhamba just nje yeah just ndi va kona kwalaya wa vona Yeah, ne. ni nikanyana phati ya vonzuti oh hina yendla hi phewa ne Democratic Republic of the Congo tikuyela ra vhele ra matimu ka siku ra namuntlha ne ta pfuka ni thari bra mina Ai, ni vona swona. ya no Bopha, comrades. ya no okay a ku ri loko hi 1994 zaire yi cinca se yi chiwa Democratic Republic of the Congo Yeah. kasi hi 1997 yona nakambe a vulavula hi yona DRC a ku ri loko Laurent lera vumbirhi vito ri vitaniwa njhani nga ta ku Desiree Kabila a va president wa vunharhu wa DRC Democratic Republic of Congo hi 1997 so ri le ka matimu himpela tiko leri eka siku ra namuntlha hi ti 17 ta May swi vula swa ku ti 17 ta May va va na swilo swi endlekaka Ina. bona yena kasi Malawi hi 1994 hina a hi hlawurile ku ri April hi ti 27 bona va va na nhlawulo wa vona hi ti 17 ta May hi 1994 lowu a wu ri wa ku sungula na wona ku va wu katsa mavandla yo tala Yeah. le Malawi kokwalani kasi swin'wanyana ni lavaka ku hi nga swi rivali bra mina a ku ri loko tintangu ta Yeah. ku dzokiwa hi Michael Jordan a tlhela a ti autographa Michael Jordan u dume hi ntlangu wa basketball Yeah. ne eka lava landzelaka swa mitlangu so tintangu ta kona leti a timbarile a tlhela a ti autographa ti yisiwa ka auction Yeah. ti fika ti xavisiwa twana ntsengo wa kona va ri ti tshove record hi 1985 phela mali a yi nga talangi ku fana na Khale sweswi. no, tio. 1985 va ri ti xavisiwe hi 560,000 US dollars ya i mamiliyoni yalawa vaxavi va tintangu Ya hi wena. siku leri fanaka bra mina Phaphama Afrika-Dzonga ndlela levele va va peluka 100 mthombeni va ri ku na xiendla hi vomu rikhotso kusukela ka ngoma ya Giyani bedi ya vona inaka va ri khale ka hi katekile Munghana FM fan club inaka Okay. ku chairperson nkarhi wa kona bra mina Okay. yo ya birthday va siku ra vanyamanzi happy birthday MT leyiwani Cornerstone nteko ri twa risimu leri loko no mani ku twa risimu ra mpfumalo wa Manando hey Manando kasi kusuka ka album ya Vanga Chaka Manando MT na xihambano xa yena vhele la rhan'wini njiwa tiva na
Beka kahle album ka Chocolate Mandando 89.4 kufanele 2 beka the fan Cornerstone akuwayisa mphungu uyimelo hola washisa umdogo phola pero nazi kanjalo kufura thina ka hey ako loko kuma wa muhungu brave no so zikile brother wawubona ukha ubabela nyana utate nyana chukela ni vula ku loko hari vatsonga ne chukela ri nandzika loko hari ntsongo loko so uri nkulu wo langa ku ka u nga ridi wo nwa tiya nga ri na chukela loko hari ntsongo u dya mkapulo wa muhungu u tata nyana chukela yo ku nandzika kolo u karhi u ku hisa so brave uri brown ay man washisa umdogo phola papa Afrika Bakuvulavula yini bara yini vanisika siku namuntlha imali nga ri yena imani kambe amoskisisi eJoni Wisto eJoni Wisto why the amoskisisi yo khabe ya ya aku wa rhandziwa aku kahle kahle wo tirha hi mhaka ku laveka mali leswi u n'wi rhandzisaka swo a nga ta huma na le kaya wa rhandza wa fika ka Amos varhumerini ka 0712659960 osungula hiloyi rixile xipano xa Phaphama DJ Brand Connizer muhumelerisi lonkulukumba DJ Cell Crusher Buti John na vavona kwala ka xifanisi xexo kwala rin'wini ya le hi lava tshamaka kona naswona ma swi vona ku va khomi na munyu hi lero va ta mu kombeta kahle ku ri vona emirini wa vona va tele ngopfu munyu hikuva loko va sweka swakudya a va swi koti ku pima munyu se kwalani va ta kombeta ku vanhu ku ri a va ngheni va nga chavi ku nghena va voxe hikuva a va swi koti ku sweka swakudya va ta va swekela swakudya vanhu lava nga ta nghena hikuva makoti ve le kaya i njomane ka khakhale vaxi wa mina DJ Brian na Seskhoni na Soul Crusher hayi ngonyana yibona man yona ifuke kahle xihlamarisi hikwala ka munyu umunyu wo tirha yini mara kahle kahle pundu wa sona kumbe tindlala swi tiva na mani hayi boti a xi tshamisekangi swa yona ri na boni mabonza makhovela suka la Midrand suka rivele rinene ume mabonza na Action DJ Brian na ngibona John Wisto la uyimele umrando wa yena kutana matanda u khomi na munyu ande angele kuteni azaku ndazanduza tinambara leti ni nga ti vona matanda lama ta endla ku khoma na powerball namuntlha mina ni vona tani makhovela kwala Ivory kesile makhovela na va vona both John Wisto i munhu wo rhandza ku dya swinene picture leyi va yi xuti tolo va ri ku swekeni sati ku hava la ku hava sati ku hava at all okay vanhu lava nga tsala brand ka Phaphama MFM DJ Brand cause at khoni mkateko 8 ai khale John Wisto ai ka Twitter ai aveka xifaniso xa nsati wa yena ku hi vafuweti phela mina na nsati wa ku saseka oh yeah ai enene yena inene no ka ni nga ti swa ku wa pfumela swa ku va avelana na munyu mbedo na ya yin'wana wa tiva yin'wana yeneyo brother okay yeah okay la ka Sauti u lava ku dlaya chela u tlele a lora swi Josephine CEO ya lora ethula ni mthombe na plaka Josephine swi Josephine i swilo swa koma leswi swi loraka na siku u la ku tsutsuma u hleka ku tsutsuma swi fana na fita khomo tshwara motho hayi fita khoma ina vusiku Josephine okay swi fana na sishigo ke i vutsibuxigo i swa vusiku swa va swi Josephine okay lo buti a tlheketele ku ya oxa mavondlo tumbe xinyenyani lexi a nga ho buta swikutani a swi khoma se opposa ntsena mani avuxeni baxi mina lo buti ni n'wi vona a ri munhu wo phungela swinene na misavo yi tele tiya nhlungwani lo wa mavondlo ni nga hlaya tweet ya yena ni nga ha n'wi vuli kambe mani i ngonyama tinyiko kunjhani tinyiko alright Lawrence Koma Tisiweya u yi yingiserile ri ka Mapuve alright okay you i community le bramina eka vota mara ya vota swinene yo tsala swa ku tala kambe ti vote ndi vone hi nkarhinyana ti hundzedzana sekutani okay kumbexani hi hlangana na yena John Wisto Salana ejela kahle ku se munyu a xifuveni lexi xa ku ka xi nga gqokanga wu ta tlhe u ya chela swakudya na hlamula John Wisto u swi twini
Community way. Allah. Community way. Se metlela minga gqokanga eJoni. Oh, ila etlela yotana. Oh. Loko vo indlu ya tshwa motsutsuma na munyu. Awu lava yini munyu mbedweni? Oh, munyu ku karhi un'wana munhu na ku fa a tlela lorha leswa ti-eggs loko ni lorha eggs ni ri fire ni haxa munyu. eJoni ka swinjhani we? Fire hi loko ku loriwe loyi mi nga tshama mi ti khipa swilo. Yivela Se mi ri fire hi munyu. ni ri fire hi munyu ni haxa Mara munyu ni kombela leku. a ku tirhisiwa wa so ku tirhisiwa wa maribye. Ambotisangi vutiseni a ku Se why are ri demoni? Lo wa maribye DJ Brian u ta hi gogonya ni haxa kwala mbedweni. Oh. Yeah. eJoni isto. Hayi se uyendla yibana swifaniso swin'wana. Se mi kheme etlela ko? Tle kona. Henhla ka munyu. Mi ta wu dzudza rixini. I ta dzudza ku ri xilo. eJoni isto swi endla njhani na munyu? Swiswako. Loko mpfuka mo tiphumunda. Mi xeweta mani lava ya voxonga ni? Yeah. Nayi ni ta va xeweta mani lavaya. Mi xeweta mani un'wana. Okay, mo ni sungula ni xeweta wona kahle xifumo. Ni xeweta ma hi 30 bet ra Nkhatsini Mboweni le ka miyexe leyi. Ivi ni xeweta mhana mina Phephu Vele Ndlovu ka Xithelani. Ni hetelela hi xiluva lexi ka baloyi bra mina. Halala. Swi runguriwile xiluva. Okay, so va le ka muyexe lava ya vo Saseka. Teddy bear. Hi tshama swin'we a va le ka miyexe na endlela ku va kota ku swi tiva ku mani luya hi lowa ka miyexe luya. Okay, a ni la ku ta twisisa munyu ku nghena kwini se kutani. Se swi vula ku hayi tshama swin'we 30 bet tshama kwa kusuhi kwakhe. hi swo John Wisto hi swo Fire. Na khesini. Oh man. Amtsuka swi endla rhumela xifaniso xa wena. Eka Phaphama MFM idira le DM man nga xi humele ka wona ni khomelela Measure Disciples na Soulful G ya mahungina wa rankombo Sasco ringa nhlayiso. Ikhume na timinete ku bewara le ya nkombo loko ku ri ku nkarhi wa nkoka ka wena mixolo hi mhaka ku na kun'wanyana la lulamelaka ku va u ya kona la u faneleke u nga hlweli ku va u fika ya se hikwalaho ka sweswo namuntlha Brian mina ndiwata ndi tikumele ko ni karhi ni gqoka masokisi ndi ku hleketa hi nkarhi wolowo u ta mihleketweni na wena ni kha ni gqoka masokisi mara a ni nga ku ehleketi hi nchumu xa ku yelana na masokisi a ni ku ehleketa loko u ku ti-cornflakes a ti xurisani Maravilha. Assurisando isso, Brian. Ih, só chupada. Eu na faina e o da jagunho. O meu era para churisar Brian, me dá para. Mesmo box ali já, logo muito fica lá. É deixa só carata, Brian. Como a gente faz ele não age box ali já. Por que não você que eu ia, você fica com. Wativa vanhu va fikile hi swa ku hambanahambana nampundzu van'wani va dya ti-cornflakes hi mpelampela n'wina mi nga dya ti-cornflakes a ti mi swirisanga to tirha na mihleketo wa tiva mara leyi mihleketo yi twa onge u busy ku na swin'wana khwirini mara loko ku ri swona tindhawu leti ta ku vekiwe ti-cornflakes loko u heta se u ta tlhoyani wa tiya u tlhe u dya swin'wanyana phindapindini mina ya wona musli ya wona musli ya swa antswanyana musli i maku wa ti-cornflakes neti to i ta brown na ku swi na ntikelo musli leswiya swa ku swi endla powder loko se swi tsakamini hayi musli mi a ni vulavula all brand leswiya oh yes yeah so musli ya wona u right man swi na ntikelo nyana musli u right brand cornflakes bra mina wa ku seketela choma ku seketela ni vona Adolf a xurisi Wesley a ka swi xurisi DJ Mfundisi a swi xurisi no vula swa phenuta nyoka loko Wesley a mi seketerile nda swingono loko ku ri wena DJ Mfundisi ai ta ku swetla ka kwini
Matrends ana kuta ku karikhala muyingiseri. Ta ku kana kara soka phone la 015297185. Ku tirha hi vutshembeki a wu endleli muthori wo ti endlela wena n'winyi u nga vinyi xikomu leyi i n'hweti ya vatirhi tirha u ta dya swa nyuku wa wena leyi i n'hweti ya vatirhi tirha u ta dya swa nyuku wa wena. Munghana Lonene FM, makomba ndlela. Leswi famba emahlweni eka swiyenge swa mabulo. Isho ke ku nyika nkarhi wo fona kambirhi ka kamba ngene ku ntlhantlhana loko tsona hloko maka ta kona siku ra namuntlha. Tiriyini Brian ka siku ra namuntlha u khomeni. Stellenbosch University trenda henhla. Eka mixelo siku ra namuntlha kumbe ndi ku yaha ikhale khari trend. Ya trenda henhla. Ya lodge. Iwa trenda. Okay. Ebi ku trenda na South Africans. Oh, okay. Ishesho. Stellenbosch University Lodge. South Africans. So trenda ka siku ra namuntlha ibye ku na vona onge hikora ka yini maka leyi yonge yi va yi ri mahlweni eka swiyenge swa mabulu ngopfungopfu le ka Twitter leyi ni muyingiseri yi twa ku ri na ku endla ka yini 015297185 u langa nhlokomhaka yin'we ivi u yi hlamusela yona ku fana na loyi muyingiseri a nga ka line number 1 u yi byela ku ri na kahlekahle yena u ri yini Phaphama Afrika-Dzonga leyi wa va ha n'wi tengisa ku ri na u na Twitter leyo matimba ri xiyini fethu hi fikile mpfukini mba mi bula yini kasi na producer mba mi ma n'wi byela vito va nga twali kahle okay va nga twali kahle okay matimba u famba na yini nhlokomhaka namuntlha matimba hi partner mara ni ke nteka yini ya Stellenbosch. Okay. Stellenbosch trend mhaka ta mudyondzisi laha ka ta kansela mudyondzisi lo munhu wa ntima. Okay. All right. Dudoy. Yeah. Na yena wa ti trendela a ri yexe. Okay. Yeah, hi swona sweswo muyingiseri wa hina Kenza. All right, Kazi wa ka ba Zek hile one Kazi. Ayi. Trine Kazi. Angavuni mina. Ina balava. Ya mina ni ta teka lodge. Okay, Lodge. Ya lodge trend hikuva Muzaberi wa vafana mhlawurile ka preliminary team. Oh, okay. Twana we. Hayi bakisela ba itirela ntiro man. Community. Mi right musungwena mi hetini. Sayiseka fethu. Thank you so. All right, ngopfu Kazi wa ka ba Zek Brian un'wana va ri leswi nga sala vona n'wana muyingiseri nge ku tsavula hi va ku na u ri yini ka ku na munhu yana phela Phaphama Afrika-Dzonga va ri ni Brian lava nga sala vhele leswi nga sala ku sala yini South Africans. Yes, South Africans yi trenda hi xin'wana na xin'wanyana. Leswi khumbaka hina ma Afrika-Dzonga. Oh yeah. Kusukela ka swiphiqo leswi hi nga na swona swa vukorhokeri, kusukela ka ku ya ka ku durha ka mafurha loko ku languteriweke eka n'hweti leya Khotavuxika hi yaka ka yona, ku ya eka ku langutela ka ku tlakusiwa ka ti-interest rates hi 50 basis points vhiki leri, ku ya ka tiko leri ya vele swi ya ka tiko leri ri nga na vahlapfa vo tala. Yeah, so South Africans ko va sweswiya na jero trend xin'wana na xin'wanyana vanhu vo phofula van'wanyana mara va ri karhi va khutaza na ku a hi xaveni swilo leswi nga endliwa laha Afrika-Dzonga ku ri ku ta kota ku va ku tumbuluka mintirho se ko va swa ku hambanahambana nje leswi swi ngo khumba Afrika-Dzonga Brian mina kasi ke leswin'wanyana vayingiseri va hetini hi swona vanhu va tlangela ku vitaniwa ka lodge eka xipano lexa xa 37 wa vatlangi leswi nga tivisiwa hi coach wa Bafana Bafana va tlangela swona ngopfu ya la ka Stellenbosch University a i hungu leri nga famba ngopfu kusukela tolo ne ene loko vona video ya rona yi khunguvanyisa swinene. Yeah, so ku fikela sweswi leswi hi swi tivaka ku machudeni ya kombise ku vilela ne va koxa ku hlongoriwa ka mujana loyi ku fikela sweswi hi tiva swa ku u yimisiwini exikolweni Science Dutoy u yimisiwini exikolweni so na ye n'wini wa titrendela nje a ri yexe hi swi swa fana na swi swa Stellenbosch University machudeni ya koxa ku ri a vhela hlongoriwa kunene exikolweni khunguvanyise ma Afrika-Dzonga yo tala swa endlele leriya swi bihe swinene a swi sasekanga va ri futhi a nga hlongoriwi ntsena ku fanele a pfuleriwa na nandzu kahle
Msotra ma Saudi uzanga kusihamba ngevura amthawuro Msotra ma Phaphama kongomaleka Aurelia nungu tuta pole hina ya ikasa matsolo man ne hi ana isungule kahle mus ya de ayisungule kusaseka swinene khale ni vone itshame ka 548 Yeah. yena nkarokle swinene itshame ndaweni van'wana yin'we va ku yingiserini va ta ku what is this woman saying ile ka interest 500 what ta kwazeng ile ka 583 hayi no so funny shesha ku tolovele yini Brian mina loko tolovele ku pfuka Usitini va mosli loko va ku nyika mphungu u twa nga ku vo ku ruketela kasi mphungu nene ngopfu Yeah. so sweswo ku fikela sweswi mani nike mphungu 583 mani nike mphungu zamanyana zamantshantsha zamanyana matanza bona yo virisiwa okay ane cooking oil ya dura yeah ay viriseni hi dya kahle wativa okay so community ya hina la ku ya esbaza namhla ya kaya Yeah. okay ya bush heleketa va timongo aye yele patomu bona so fika batomu brother mkhavela trina Epukini buti ngobona. ivukile man ingwe Mika kumbe ingwe na Mike Na Mika Mkhavela. oh Mika Baya mina mkhaya wa Connizer bona emkhabele mile kwini Lila kanimo okay mi renkela kusuka kwini miya kwini irenkela kusuka Crossroad emkhulu ka association ya TMTA. Okay. Lesibulaka ku kulamahashi mkhulu taxi association. oh okay hile vange hayingiseriwa a xibazanini xin'we vachayeri bona hayi mani mukhavela so mi le ndleleni sweswo Ilendeleni ku ya kulamahashi. se mi khandziyisini sweswo Khandziyisini hina sesimungwe na vabuti vambirhi. hayi minge ranga hi lo wa sesi Okay. hayi ti city phone liyani Hello. hayi Hey, minjani Ipukile njani? mina DJ Brian famba na Connizer lanwani ngwe ma Mulavula na Xolisile Mhlanga. qolisile sihlangu Abantu bebetele bushi alla qolisile qolicoli dada we Hey. uya kwini qolisile Niya area ntirweni. okay umdonzisi Ni merchandise. yini merchandise hey jana wena hello onanguta xitoko Men cheka ka xitoko ni order. oh okay hayi vanhu va nkoka so loko hi tshika hi vona xin'wana hi xi lavaka xi nga ri kona nkarhi wo leha ku byeriwa n'wini Ku byeriwa mina ni cheka ni expiring date ku kuma swakudya swa kahle. hayi man Ndzile hi nkarhi. sure ina how man I cancer merchandise I cancer qolile u tirha kahle ka siku ra namuntlha loko xeweta va mani La ku xeweta mama. Sorry? na manu mama ntsena Ye wa nkoka. hayi man a wu na munhu Ndina yeza fana xihlangana ka xiti. sifangu xeweta swi na mhaka hawu colile wo ka u ngela ku vulavula hi yena kasi a swi na mhaka colile hey DJ Brian yi fika colile i khensile merchandiser Inkomu. nyikani van'wana kwalani va xeweta na vona kwalani taxini ne a hi vanhu hinkwavo hi kotaka ku vulavula hi Hello. vona ahe Aye Ipukile. hi pfukini na hina mani ngwe ma Ni Succeed Shongwe. mani Succeed Shongwe. succeed ni ku byelile wena ni hina mavito bush succeed ya vulavula mavito succeed Melelo. tanda succeed swi vula nchumu ngwe mpfumelelo rin'wana hi wena katlego
eyane isitutu katlego succeed wena succeed impumelelo katlego ha Shibonge man Shongwe ya alright Brian mina sewuya kwimpunzulo ngiyakhali mobina sithana nisuke emkhulu mitra kona la khaning mobi kumbe moya ku check-in ndalabanyana swin'wanyana la novenyana swa murhinyana swa ku ri matiphayimpelo nyana so I know so succeed lava succeed tamara Brian ula kusheweta mamani ntapushela mawukhome Agnes Mavunda sempushela na kokwana me Mkansi sendapushela na kokwana me Laiza Ngoti se murlo wa n'wina loko mekusiwa hi Xikwembu na meyani nga se ni famba ndani nhoveni leri ringeta va kun'wana ni va vona va na swihumani leswi swa nsele se ni va dyesa swihumani leswi swa supa ni nga mi khipa mehe va ka ni va nyika ni ku mi ta va mi ni badala ndzhaku kumeke ni va pfunile loko se va ni va pfunile ve va kumeka se va ntela ni maphoyisa ni manese mathicara savuma okay se ni va pfunile va heta va ku nga pfukisi munhu munhu loko ku ri swa ku sina so marmananga na yona so ku mi nyiketa mara va hi swona succeed hi swi twile so khome na mathicara na maphorisa na manese na hinkwavo va taka succeed va lava ri mitsu bona ikomusele succeed va te va nara yeni ka wo hetelela uko un'wana kwala ni n'wi nyika phone ko ku nyikeli succeed xile ku consultiseni manje ayeba binjani baba iko DJ Brian na Connizer ngwe ma ukhuluma na João Nyambi João uta kwini kaya baba vita esene amaputu senya Gaza Gaza pa wakutiva 3 de fevereiro ila ntunzeke kotona sisako se uya kwini mpunzulo ni minchumu uya kwini za pusha titia senya kanza ko senya mambumu va pfushara man titiash titiash kubetitos titia ama kona papai ama kokwa papai papa ntsongo okay all right mila pfushara baba mila kurungula ba man ndila upfushela ampana wa mina senya kaya senya Samueli ya na Paichu ya na Filiberto okay all right I can see lipa mbona siku la hombe pa inkumba pa obrigado okay thelela ka mkhabela goes there ndikesi thelela ka mkhabela mkhabela nje war kona baba hello war ko mkhabela yari ko DJ ula chini ma urale vanhu ma chini uyimbanene ka tireke mkhabela la magondzweni yeah right la magondzweni la all right ngwe mila kusheweta ba man mina ushaweta munghana wa mina i Sunday Sithole vito ra le renkini eNgoviana Ngoviana okay kambe Ngoviana inkawa inkawa oh okay Ngoviana hi man Sithole okay umwane ba ibuya ni shaweta hasha ra mina Louis Mkhavela uni hasha lo tata Lene hasha ra ufana na mina lethu la mahasha okay all right ni buya ni hetelela n'wana wa mina Nyiko Mkhavela all right Mkhavela okay so man hlayiseka la magondzweni mi hlayisa vakhandziyi na vona va mi hlayisa ina hi tlhela hi hlangana na n'we wa tiva mara mi yingisela phela la mkhuhlu mi ya mahlweni tano a swi rhandza hi tshama hi yingiselile mara xiti xa hina xi na problem a xi khomi kahle la mkhuhla ni tisa problem i yini no rifikini hunguta swilunghisa mi rungula na Ngoviana okay ta ngurungula Ngoviana obrigado Phaphama Afrika Dzonga titia i anti DJ Brian
va ri va ri swi vula ku anti atitiya atitiya swi vula ku anti awu galachana Kaizer Brian atitiya okay papa Martin maafrika a hi rhandzaneni a hi heriseni rivengo eka varikwerhu lava humaka eka matiko akelani hinkwerhu hi maafrika Munghana lonene FM makomba ndlela okay Munghana lonene FM u tlangela n'hweti ya Afrika hi ta swi languta loko hi hete na tintlhari ta hina sweswi nkarhi wa ku va sina tintlhari ta hina hi ta swi languta leswi hi nga swi khumbaka hi tikonkulu Afrika na le ka siku ra namuntlha hi ku tshembise loko n'hweti leyi sungulaka siku na siku jaji ya hi ta mi byela swa ku swin'wanyana nje leswi khumbaka tikonkulu Afrika na le ka siku ra namuntlha hi ta swi endla xin'wana lexi ni endlaka ni ta ntirhweni ndzi tsakeni hi ravumbirhi i xiyenge lexi ntlhari ya siku awu na xi rhandza swinene hi khome tintlhari ta hina eka siku ra namuntlha musirheleri wa xidlodlo i jaha ra mphephu jaha ra tihuku na tihuku na tihuku ta ku tala ngopfu n'wamabindzu hina hi yingiseriwa hi vanhu DJ Brian kahle jaha ra tihuku loko a heta ku wina swi la hi n'wi kombela a sponsora xiyenge lexi jaha ra phephu yena vhe musirheleri wa xidlodlo kasi ke ntsako nqumalo na hina vhele mtlhontlho wa siku ra namuntlha vhele avuxeni bafowethu Aye, DJ. Oh, okay. Aloku ntsako lowasati. Okay. Ntsako kambe. Uma kwini ntsako? Mina ni huma Agiyani at the E. At the E. All right. Yeah, no. Titagwaba. All right. Ma endlela kona hela awale swi humelelaka mhaka swa ku ri hi vutisa xivutiso loyi a tivaka nhlamulo u ta huwelela vito ra yena ivi n'wi nyika nkarhi ku va hlamula loko xi tsandza xivutiso xa xona xi hundzisela ka lowun'wana swa twala mos swa twala inkomo swinene ha sungula hi ndlela leyiwani xivutiso xi sungula nkomiso SOS wu yimele yini Ntsako yo Ntsako mi tlumbanile nge ni rhanga hi Ntsako one I save our souls mani vutisa no save our souls save our souls yeah ne okay le jabona ku hlamula kwini we Save our soul. awayini Our soul. Soul. Yeah. DJ Brian swa fana mara ku sifambela manje hlamula na Ntsako ne Ntsako mos ani u n'wi nyika chance ya ku va ya hlamulaka ku sungula a to tlumbanini la yana ava kumela se u la ku endla njhani na ku va nyika 1-1 okay Ntsako ku yingisele hina hi Ntsako okay for sweswo xivutiso xa vumbirhi DJ Maphorisa Madumane Lord Pori mavito ya yena ntiyiso kumbe vito ra ntiyiso i mani 1 2 3 okay no jabu khorili ani va tivi nti va ri maphorisa na Madumane oh mavito ya ntiyiso wa tivi ne okay ku tlula ka mhala ku letela n'wana wa le ndzeni swi vula yini jawu Ntsako Ku tlula ka jawu hlamula jawu sweswi okay very ku tlula ka mhala swi letela mutswari u fana na n'wana wa yena panele rini okay Ntsako swi vula ku tekelela ka n'wana i va a vone mutswari panele
Okay. Ijabu swi vula ku yini? Swi vula ku yini ijabu? Sorry, ijabu Ntsako Ntsako, ijara tihuku. Vito ra yena Ikulani DJ Brian ijabu ne. Oh, okay. Yeah, Ikulani. Okay. Okay. Ntsako uri swi vula ku yini? Ku tekelela ka n'wana iva a vona mutswari. Mara a hi swona. Okay. Hleka. Loko hi nga swi tiveka tani hi munghana lonene makomba ndlela, a hi tiveka tani hi yini? Jaha. A hi tiveka hi radio Tsonga. A wu vutisanga kahle mara DJ. Okay. Pay off line ntsena. Yeah, vutisa bra. Munghana lonene a fananga ngenanga. Oh, emuhumelerisi ke. Vutise kahle muhumelerisi. Ute pay off line ya munghana lonene. Loko yi nga siva makomba ndlela. Loko yi nga siva makomba ndlela a yi ri yini? Ntsako. Ayo le nga hlamula yona. Hayi. Ari munghana lonene ndzalama ya rixaka. Okay. Bom dia. Hi Xiputukezi swi vula yini? Ja. Minjani or avuxeni. Okay. Yetini mos. Yete njani? Hi bom dia. Ina mani hlamule swingani, mani hlamule swingani. Lexi xo sungula 11, xa vumbirhi a va xihlamulanga, xa vunharhu a va xihlamulanga, a va xikotangi, xa vumune I Ntsako, xa vuntlhanu I Jaha. Okay. Yeah. Ina 2-2. Ina 2-2. Vaphikizani hapfumelelana ku ina 2-2. Anir? Okay. Yeah. Kuna xivutiso xa vutsevu xa ku va hi va na ntlhari ya siku. Yeah. Yeah. Hi lexi. Ku ya hi calendar leyi hi tirhisaka la Afrika-Dzonga. Ti 24 ta September hi va hi tlangela siku ra yini? Ntsako. Ntsako. One. Siku ra ndhavuko. Kulan? Tlangela the 24th of September, tlangela Heritage Day. Hi Xitsonga? I ro siku ra ndhavuko. Oh. Ndzi hlamula musumo. Tlangela siku ra mfuwo mara. Mfuwo na ndhavuko. A swi fani. Heritage Day hi yona. I siku ra mfuwo. Ra mfuwo. Ana mteku hi calendar mara. Okay. Loko switetani swi vula swa ku hi ku ya hi memorandum ya muhumelerisi I the heritage. Se vuni njhani? Antivi. The heritage. Memorandum I heritage. Hlangani yini? Mfuwo. Sweswi hi ku byela ka swona. Okay. Yeah. So we are mahlweni njhani? Thank you. Xala ku teka nchumu xi na ku famba njhani? Ya mi ya tihukwini ne? Okay, Ntsako u la ku rungula vambirhi feti. Yeah. Okay. La ku rungula makwavu na botomi na xabding malo at Park.
Longwanyane is Veronica Ngumalo ile eJoni. Yeah. Longwanyane is Blessing Ngumalo ile Pitori. Kesile mfethu. Okay. Ego sudari sehlangana na ja vilirta hlayiseka emagondzweni mixodo na DJ Soul Crusher emagondzweni mixo lowu kasi loko mi ri eJoni ku na ku nonoka loko mi ri a Connizer leswi endlaka leswaku va na ntlimbano na Allendale Road hikokwalaho ka ti-traffic lights leti nga ri ku tirheni kasi ti-traffic lights a ti tirhi na loko mi ri Connizer no Trier Drive na N1 kasi a ti tirhi na loko mi ri a New Road na N1 kasi ti-traffic lights a ti tirhi na loko mi ri Old Pretoria Main Road na Marlborough Drive kasi nakambe loko ha ri eJoni ku na ntlimbano lowukulu loko mi ri N3 North ku ya le Van Buren Road exit hikokwalaho ka ku tala ka timovha kasi nghozi leyi endlaka leswaku va na ku nonoka hi leyi katsaka timovha to hlaya le N3 southbound eMarlborough Drive ntlimbano lowukulu kasi na le Sharon nakona ka ha ri na ku nonoka loko mi ri kona ringetani ku va mi lehisa mbilu Honeydew ku na ku hlwela nakona le Best no J Drive loko mi ri ya le Christian Divet Road kasi Boxback nakona ku na ku nonoka hikokwalaho ka nghozi leyi nga humelela le N12 West loko mi nge si fika le Atlas Road kasi loko mi ri na swin'wana ma hi rhumela eka nongonoko wa Common Lela u ta va ri kona eXolani wele kena Facebook Twitter na Instagram mi go #PM Traffic bafowethu kusala emakumbembili timenti kusoka vetshe polifala man lisa mga duma isona mara na alright vote vele ka @Phaphama MLFM ya sala le nkari soku nga vote vele vote ka soku makena siku namuntlha u ikamba kahle ka @Phaphama MLFM kambe sweswi hi tsavule nsuku emakurhweni ivi hi ku hlayisela wona exihundleni sweswi hi ku mbeyetela hi wona lexi nga ka mihleketo ya mina a ni ri ku khohloleni ivi ni ya ka dokodela a fika a mi byela ku ni na COVID kambe yi wiki makoni sawutisini a hi fambeni hi ya sawutisa loko liki yi ta pfula hi ta fana na matiko man'wana hi ta ta stadium okay yale Rishile vahaxi mina aka xitimela xa mina xa miehleketo mixo lowu a no lava ku tsundzuxa aka vamhani lava tirhaka ku sweka lomu eswikolweni va swekelaku vana ku loko va karhi va sweka va sukela ku yiva swakudya leswiya va swi teka va ya swi xavisa lomu ya mapurasini hi mhaka ku loko va karhi va xavisa va karhi va onha timfanelo ta vana lava va sukaka va ri emakaya va ri hava swakudya lava va nga tshembela kona kwale xikolweni se a ni ta ku vamhani a hi veneni na mapfalo ya hina ya hanya inkomu utwele avuxeni vaxi va mina vo rhandzeka na muhumelelisi DJ Soulcry lexi xi nga exitimeleni xa mihleketo wa mina ka nkarhi wa sweswi i ku kasi why loko ku ri na swiyimo swo tika la tikweni president va hi adiresa hi leswi swiyimo swi nga le ku hi tikeleni xiyimo xa gezi na xiyimo xa petrol hi ngo faka na xo xiyimo xa cooking oil why president va nga viti e family meeting va ta hi addressa hi gezi leri ri fambaka every day hi petrol leyi gonyaka every month a va ta hi addressa va hi yisa ka ti state of emergency disaster management wa ataliya va vulavulaka yona goodbye va Eskom va tala ku va hi addressa loko ku ri na xiyimo xa gezi leri fambaka va na va hi addressa almost masiku hinkwawo loko ku va na swiyimo swa ku se swi famba njhani hambi tolo va ve na yona nhlengeletano va hi byela va hi byela va Eskom okay so kambe va lava president vo na mafurha okay mafurha holobye wa swa timali va vulavule na yini no twanga ku i ta huma moya ba president loko swin'wana na swin'wana o phekuta a ta vulavula na yena wa ta president loko va ku wa vulavula na yena swa ha fanele swi trenda loko mara se masiku hinkwawo president ri vo xinkwa xa tlakuka u ta ka television ka radio kun'wana hi tweni lava a va tirhaka na president va nga langutana na minchumu yaloye na minchumu yeleyo yi va ka yi tlhontlha aye vahaxi va mina vo rhandzeka
mina lexi nga mihleketeni ya mina namuntlha ni lo kwatisiwa hi n'wana luyani wo tsakamisela tibuku ta n'wana wun'wana a swi endliwi n'wana wo dya xurha leswiya a nga swi endla mina ni ta ku nawu a wu tekiwi a wu lehisi voko swinene a ta dyondzisa na lavan'wani va ta swi vona ku swo tani a swi endliwi swa kwatisa xena a mi ri na Ellen Mabasa kusuka ka Magoro inkomu Ellen Mabasa wehetelela minjhani vahaxi va Phaphama eJoni xaka Febe kusuka kwala ka Magomana hayi na hi rhandza ku ndhundhuzela vaendli va swa magondweni mani lava nga endla timovha phela loko vo ti endla hi gezi loko shedding leyiwani a yi ta ku loko yi famba gezi hi yima 3 hours hikwalomu switarateni hayi va bela mavoko va yiza lava nga endla swo famba lava twa maAfrika-Dzonga hi rila hi xiyimo xa gezi ene xa kavanyeta swona swinene wa tiva ya swinene ta ku nyika nga swi famba vhele leswin'wana swi khumbaka Afrika ka siku ra namuntlha kambe swi nge ku Africa Emma hi DJ Chase lo mfana lo u na mixka eka risimu ra kona hi ku nyika na mbuyelo swi Paul ka siku ra namuntlha Afrika-Dzonga a yi spala swi Paul bold mixer uzanga nyika thoko afambisana kahle na maloko ehashile mhlophe ka siku ra namuntlha vhele uri hey Africa Emma afambisana kahle na mixka ka risimu rero uri ku na van'wankumi Afrika bra mina nga swi famba ka hlambana va yingiseri hi va nyika letiyani letiya vhele twa ku na leti khumbaka tikonkulu ra Afrika u ri yini Connizer tada okay loko ni karhi ni sungula ku hlaya xihungwani leswiwani ni vona hiya a ni sungula le ka number 10 ni ku loko Afrika-Dzonga yo ka yi nga ri kona nda tshika lero u sungule hansi ni sungule ka number 10 yeah so eka siku ra namuntlha loko hi langute tikonkulu Afrika hi langute tiko leri ri nga na van'wankumi ngopfu vanhu va ku va na cheleni vanhu va timali muni ta vona eka tikonkulu ra Afrika eka matiko lawa ya 54 hi langute top 10 ya matiko lawa ya nga na van'wankumi ngopfu hi ku ya hi tinhlayihlayi ta 2022 eka number 10 ku na Angola eka number 9 ku na Tanzania ni ri sendo tsutsuma sweswi ka number 9 ku na Tanzania Mozambique ayikona bafowethu nenguna bakuma Mozambique na Zimbabwe ayikona ka top 10 ne eka number 8 kuna Ghana eka number 7 kuna Ethiopia liya ikhoma ka number 1 vanhu va kusaseka mara hi mali vale ka number 7 eka number 6 kuna Mauritius ni xiye ku number 7 kufikela ka number 1 ati cinca ngopfu eka number 5 kuna tiko ra Morocco hikuva na van'wankumi hikuva na vanhu lava nga na timali muni ngopfu eka number 4 ku va na Kenya eka number 3 ku va na my brother from Nigeria bona va le ka number 3 ku na mali Nigeria bafowethu eka number 2 tiko leri ya DJ Brian a vilela ku why ri nga ri na kona ka top 10 ya van'wamburi ri le ka number 2 hi vanhu lava nga na timali muni Egypt va ri ku na mali bafowethu kambe twana number 1 wena ina lava va pfumala gezi ne South Africa hey va ri hi n'wankumi Afrika-Dzonga a hi billionaire a hi vulavuli hi tiko hi vulavula hi mali leyi nga swikhwameni swa vanhu vanhu lava nga na timali muni ta vona bra mina Afrika-Dzonga ri le ka number 1 eka tikonkulu ra Afrika hikuva na van'wankumi Phaphama Afrika-Dzonga ne va nyika mbuyelo wena u swi vona njhani vota eka Twitter @Phaphama MLFM ina ka va vota njhanga siku ra namuntlha bra mina ka siku ra namuntlha loko ndi nga swi rivala nakambe ma u teteni ku byela swa ku graduating n'wananga xikurufelini the vulture the vulture xi graduating xikuruferini man wa tiva ka khensa wa tiva mara wa tiva mara xi ku byela na malume wisa wa tiva n'wananga vuyisa n'wananga alright swa le henhla sweswo kasi ke tira pole siku ra namuntlha ni hetelele xo i kayivela hi tivoti ta tingani ta 92 yi hele kwalaya ka 908 yele okay namuntlha hi vutisa ku wena wa khoma riqingho ra murhandziwa wa wena na va hlamule vakwini va yingiseri va hlamule ndlela wani vheka siku ra namuntlha 35% va ri cellphone
ya munhu ya munhu un'we ka ni vote kona me vote kona ne ka ske 28% yiri alave ku khunguvanyeka mina 28% ni vote kwala mina ka ske and vote ka kaula ku khunguvanyeka we u ta khunguvanyisa hi ku hi we nga ta khunguvanyisa so yini mara wena u nga ta khunguvanyisa 25% ba khunguvanyisa munhu mina bulo ya hosi wa tiva ka ske 25% var ina ai tumbeli ya khomelana hina hi tumbetelana 25% yo tawele Abraham ba Kriste hallelujah 12% vele bare na yiva nifana lava va joyela ya va va yiva uyivela yini phone ya vanhu mi ta khunguvanyeka mi tlhe mi chaka ku va vutisa hi mhaka a ne mi yo yiva u vote ku sasa I love ku khunguvanyeka amen chavi ku biha na kun'we no ka ni nga lavi ya mehe ku phone ya munhu ai fambeni vafeni DJ Soul Crusher ube sino no ku endlela le festa kana mizungu ro fana ka Afrika-Dzonga loko bebona yona ntlhanu ri giyani na maswito na xigubu DJ Ganyani le taxi bra mi sekenzani no ka ni nga ku voni swa ku fikile u yo fika na we u rhomba ngopfu mara swa risima swi kona na muhashi wa swona u kona kwani FB Ora DJ Ganyani ka risimu leriwani xigubu peace love and happiness bye bye